Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta selontel toluhu. Muhinien hatesol masiwi ti tehu apuhain ien lahat tua ape ati Jesus hani kapi Pilat. Tel ti teka masiwi ti Rom kilua kay Judea. Ape laha ailet tanuminga kakain ti suluan lahukek. Tel selonie hahika teka selon ti amite pahoyay teka masiwi ti Rom laha neneini amite. Ihone laha kumahani sisa tel masiwi tapein ti Rom moni ti pahan. Ape yukek i tel masiwi ti taka selon ma i Christ tel hayo taloma. Pilat kame i nakon o tel masiwi tapein ti taka Jew. Ape Jesus pahon yukek. Pukio kakukekien. Ape Pilat hone teka masiwi tua ti hukumini hayo maselon mateka la apupuha yukek. Ngatai tunah tene na ipon suliyay tel selonie. Tua hela lungelung eliel ahe ape lahukek. Ihanaw hahalialu hatesol selon ti Judea. Ihutui leli Galili ape itamu sahani maye. Ti Pilat hong kawakien ikamea. Nakontel selonie iti Galili. Ti itsewa ka Jesus iti huh ti Herod ngangahati. Italo Jesus hani kapi Herod itin Jerusalem lokonien. Herod amuam hoane ti ningahiwa Jesus nake ihongoy nakan. Kue hawanuen pahani pakai. Pahan Jesus aile kolawa waliko tenenalap ti kuipo lehe ipakai. Ape Herod kame hakila hawane Jesus kame tuhe itai kak pahoy na tenen. Teka masiwi tua ti hukumini hayo maselon mateka hanawinauna ti Moses tutu ien. Ape lato Eliel hawane suluyay Jesus. Aile ape Herod matesol unawan ti hile lato sokheni Jesus ma lato kak teheni halalu hawane i. Lato puhui i tehu puhuk patesolian hanawika i tel masiwi ape lato talo aliake i hani kapi Pilat. Kemuk Herod ma Pilat lalu hewawatak tuhe ngain tehu ien ape lalu lohulo. Muhinien Pilat apuhini teka masiwi tua ti hukumini hayo maselon teka masiwi lia iti teka Jew mateka tuhe selon. Ape ihone la haukek. Amuto ati hani mga tel selonie. Amuto ukek ihahika teka selon pahoyay nenein ti amite teka masiwi ti Rom. Nga kame inihehi pakaywen i he matamuto. Ape nga tunahika kakayamuto ikumpon suluan. Herod tin itay tunah tenen waliko lialu na i ailewen. Aile ape italo aliake i hanima kapikako. Tap tenen waliko tel selonie ailewen ti itapay na telei i. Aile ape nga hani teka una wakti hile heti i ape hana hilioy. Leli taon ti Pasova, tehu angein lalap ti namenya ngain ti hayo wakialiake teka Jew ti Egypt. Saun ti tel masiwi Pilat, yahun ti tel ti teka kalabus. Tetel ti teka selon pahalaha. Hatesol selon la apupuha kapin, la ausiniukek. Telewa Jesus ape hokihan mamite Barabas. Barabas ikalabus kapi teka selon tuaun, nakalato hil pahoy teka masiwi ti kilua kay kuhulaha, teka Jew. Leili hile itelei hina selon. Pilat pahan yahokit Jesus, aile ape kameyulei teka selon. Tuela tilol pahoy ukek. Telewai, tahakewai he cross. Pilat hone tuhi ulea lahaukek. Waliko lali aluni ailewen. Ngatai tunah tenen waliko na i ailewen ti itapay na telei i. Aile ape ngahani teka una wakti hile heti i ape ngahana hilioy. Tua hela tilol au sini tatale ka telewa Jesus. Titilolo tilaha i aile ape Pilat sowini hanilaha. Aile ape Pilat usi namilolaha ape inoseni ka telei Jesus. Yohoki hanilaha tetel pahalaha. Tetel ikalabus ti hile ma teleyay selon. Ape ihone teka unawan ti hile tay hakeay Jesus he cross pata. Ti teka unawi Pilat ti hile hakahitawa Jesus. Lato apatuni tel selon akan Simon na ihahaniwa taon. Ape lato lungei kau usiay Jesus te cross ti Jesus kakau. Kilan wanen selon nanahima muhit Jesus. Lelo lahat teka hehin lato tang tatahane i. Jesus pakaiwa lato ape yukek. Hehin ti Jerusalem.
kum tangi eliliel nga, amuto tangi elilua puki amuto manatu muto. Ngain iluluai nima lah aile halalu Jerusalem, ape telau ien amuto ukek. Teka hehin tap akaik lah amas. Teka hehin liehe ma teka latai hahasu akaik lah amas. Tilalape kawatan mamoloan, teka selon hone Tesol Mountain, masin ti tel kuluyai kakai hau kakawin. Puti hini telewa amite. Tilaha aile halialu nga tel selon sawisawin, ien masin kalaha lui salomoihin, ikum lua tapo. Tuahe hau pamuyahi kawatan hani teka selon laha kumto yahu tilialui wolaha. Ien masin salo pakaian ilua tapo hawane. Teka selon ti hile tin lato ati hetekie hua selon wolalu pate lialun le tele yakati Jesus. Tilato tahia haniwa Tesol akan tetesol tanaman masin kui pati selon. Teka selon ti hile tai hakea Jesus he cross pata. Muhin lato tai hakea hua liai. Tel te paun manau ape tel sai kalamau ti Jesus. Ti Jesus patul he cross yuke. Tel tamak hayo. Oko kiwa teka selon ie ti kawatan ti tenen saun lialun ie. Nake laha kum cuy waliko tenen laha ailele. Ape teka selon ti hile. Lato halokani satu ti upiai tetel yuke tetenen ia ti tesol sose Jesus. Teka selon tu pahapak a teka masiwiti teka ju kak sokheni Jesus uke. Ihuali teka selon liai. Namasin salan i Christ tel hau kilami mataloma. Ihuali ala kawai. Teka selon ti hile tin lato kak sokheni i. Lato nai hani kapin ape aki unuman wain wangingian. Ape lato uke. Huali ala kawao na o masiwita peinti teka ju. Te kakain ti suluyan lato tahi hakea onote patun ikakuke. Tel masiwita peinti teka ju. Tel ti huhua selon la hakea kapi Jesus. Isokheni Jesus uke. Na o Christ, huali wakako. Ape tel yai tumei uke. Namiloi wahayo nake oti nape omat. Sawisawin wanen tilhat telei kalu. Kawatan ti kalu uke. Ihaponohane saun ti kalu ailewen. Tuhatel selonie itai aile tenen waliko lialun. Ape yuke. Jesus. Taino toa masiwiti neinai lawe selon. Tahane manga. Jesus hone yuke. Ngakakane hawane o. Tain tetelao o soha katinga hani tone hayo. Tesol ti amu tap tahi tapuan. Ti lapengain. Hatehu huk itilok ti leili awat toluhu. Tatayan ien wanen hayu lehi teik maya iyakeak leili tehu ingi hayu. Ti patul haniwa tain itan. Ape Jesus tilo lelie luke. Tel tamak hayu. Ngahani heminam. Ika kewakien ape imat. Tel masiwi ti teka selon ti hile. Inamiloi pakai hatesol waliko ti isosohot ti Jesus mat. Ape isameni hayo. Iuke. Salan wanen. Tel selonie selon sawisawin. Itai aile tene na saun lialun. Kilan selon la apupuha ti paka. Tin la pakai joy ka i selon sawisawin. Ape la aliahani tona laha. Heteke lalape tatahan. Ape teteka laha tioi Jesus. Laha tu sia-sia papakai waliko ti sosohot lokonien. Lelo laha, tesol hehin lato kahitima Jesus ti Galili hani Jerusalem. Ti ien, tel selon sawisawin akan Joseph di tehu tahun Arimatea leli Judea. I tel ti teka masiwi ti teka ju ape i atetengi tahun ti hayo neni lawe selon. Kalak i tel ti teka masiwi, ikum amuken namil ti lato ailewen teleai Jesus. Inahi hani kapi Pilate ape ikamei na iwaki auni tupui Jesus. Ti Pilate sawini haniwa i, Joseph mateka hualian hamosu tupui Jesus, ape lato puhui talini i teik maya welwelun. Muhin lato hana i hani leli amal tenen lahat tanomi hepot patul ti hepekeun. Tehu amal ien,
lahatai hahana tupui selon. Sai ape aloha tingain ti ape senyai sabat. Tesol hehin ti lato kahitima Jesus ti Galili. Lato nahi usi tamusuke Joseph hani he amal ape lato pakai ti ihana tupui Jesus. Muhinien lato nahi alia ape seni sanda lehe lato ahui hani tupuan. Lato tai aile telau ien, nak lato hanau telau sabat usiai nauna ti Moses.